Encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko 14 verse 21 na 22 bese siya kumaHebheru sahluko 12 ngenxa yendlela lengihlele ngayo lamuhla lamavesi ngiwabhalile alakimi ngitawuzama ukuthi ngisashumayela ngiphinze ngiwasho ngiwafunze ningilalele ngicela ke ungifunzele dota la ku Zenzo 14 verse 21 na 22 and then I will take up the rest sisachubeka. BoPaula na Barnabasi bashumayela livangeli eDebe. Batfola abalandzeli labanyenti. Base babuyela emuva eListra nase-Ikoniyumi nase-Antiyoki lesePisidiya. Baqinisa emakholwa abawakhutsata ekubambeleleni ekukholweni. Babafundzisa ukuthi sifanele sendlule ekuhluphekeni lokunyenti kuze singene embusweni waNkulunkulu. Amen. Ngicela uticabange ngetinhlupheko ngetimo lobhekana nato utithathe ngekuthi akusingoba usoni lesikhulu kepha ngekwembhalo ufanele kwedlula khona. Udlula khona bese sewuyawungena ke embusweni siyedlula etinhluphekweni. Tinhlupheko titaba khona but tinhlupheko akusila sitohlala khona sedlula khona. Sendlula khona. Kufuna ke inhlupheko yakho uyitshele lokuthi uyabona mangabe usivakashi usheshe udeclare lokuthi hayi ngivakashile. Ngidawuhlala emalanga lamabili noma lamathathu. So kufuneka inhlupheko uyitshele lokuthi uyathi kuthini usivakashi. Kahle kahle uyedlula. Angeke sibonane nawe for good. Ngiyedlula la. Ngoba letinye tato tifuna kukususa ku-focus ukuthi kusekhona ini lokuphilelako kahle kahle. Uyabona sivakashi ayikabi inkosi yami bathandekayo angifuni ukucitha kuvakashelana. But lesinye sivakashi sicetha konke ekhaya. So to say. Kumbe kulokunye bese uyamangala sengidamphanda umuntu. Ngoba ngisuke ngakhokha linyawo kakhulu ekucaleni. Kanti bekumele ngive ukuthi uhamba nini ngingakakhokhi linyawo khona ngidolikhipha ekugcineni. So ukhanze ukuthi awu sowuphelelwe sewusekoneni sowudziniwe. Sawudziniwe. So nalezi vakashi ke uyabona inhluphe ube bathi uyayi-entertainer ube bathi uyayizama. Iphike kuhlala nje ibhekane nawe. Kepha lokusalako kufuna uyitshele ukuthi uyathi wena angifuni kuba nemaphelekeqe akho ngoba usihambi la. So noma ngingakuvakashela kuphele kudla kwakho ngeke bese uthi angiyofuna extra job ngoba nazivakasha sihambi. Mase kuphelile nje bewunako sekuphelile. So inhlupheko yesikhashana we must go through. Allow yourself to go through. Because Moya Longcwele will take you through. Will take you through. La kumaHebheru sahluko 12 ke verse 1 lithi ngako ke njengoba sidungeletwe sicumbi lesikhulu kangaka sabofakazi asilahle konke lokusinzako that is 1 nesono lesigigelana njengelwanga kusho sithi ngithule tintfo kunesono bese kuba netintfo masingawuva kahle lomcondo kusho ukuthi kungendeka kube netintfo but maybe letingasiso sono but tinto letisivimbelako ekugijimeni kunalokusono lokungavimba but kuphinze kube khona lokunye lokungasiso sono but kuyi heavyweight kulokugijima as you go through usendlula enhluphekweni
bese lithi ke la kunesihloko lesikhonekitha kuso khona lamhla bese lithi asigijime ngekucinisela kulomncintiswano losembi kwethu. Lesihloko sami ke sithi run your race. Ngamunye kumele agijime umncintiswane wakhe. Gijima umncintiswano wakho. Bantu mangabe bangi-5 noma bangi-10 bayagijima lapha egroundini. Akusho ukuthi njengalo bagijima bonke bawina bonke. Ngiloyo uthi gijimela yena noma bangi-5 noma bangi-10. Ngiloyo uthi gijimela yena. Ngiloyo uthi kukhona umncintiswano losembi kwami. Ngiloyo uthatha ukuthi nginendlela yami. Lokho sibuthene kumbe sibuye emakhaya sibuya kuphi ngamunye wethu unemncintiswano wakhe. Lo mzalwane lo seceleni kwakho unemncintiswano wakhe. La kumele naye agijimela. Ungabese uthathisa kumakhelwane. Gani the race is set before you, not before your neighbor. Lo mncintiswano awusiwa makhelwane. Ngewakho. Niyawukhumbula indzaba lebhlungu kuba seRoma before sinake leyo ndzaba. Kuba seRoma 14 verse 12 lithi ngako ke sonke siyawulanza ngathi mathupha ngamunye kuNkulunkulu. Le ndzaba uyayibona ke ayisiyabani yakho. Ngoba ngamunye uyawulanza ngaye phambi kwaNkulunkulu. Awuyulanza ngalomunye. Nangu-ke Lot nemkakhe bayasuka bayaphuma eSodoma bagijima. But niyakhumbula lokuthi Mrs. Lot wabe subuka emuva. Wenda kanjani Lot? Bakhona indzaba lebhlungu. Kubona indvodza ishiya umfati wayo. But bekamshelani? Bekamshisa ukuthi une race before yena ayisiye emkakhe. Noma ngaba bosweet bakahani na darling, ngiloyo une race yakhe embi kwakhe. Awumathi ugijima yipi umkakho, bantu abakho, indvodza yakho, umntali wakho, awumathi ugijima yipi. Awumathi ugijima yipi. Yeka labe bameme kuLot, kuMrs. Lot. Ngesikhathi agucuka abasithuli, bagucuka nabo. Awumathi umuntu ugijimela uyawufika kuphi. Ngako ngemnikelo wakho digijimele wena. Ngekukhonda inkosi digijimele dikhondele wena. Ngoba nguwe lo watiko ligoli lekumele ulishaye. Ngekuzila yebo siyazila ngalesibili kepha khumbula umncintiswano ngewakho usembi kwakho noma kungaba khona la senta khona collectively njengekunikela but yathi ukuthi unenzima yakho ungenciki kulabanye longadi ukuthi bona bacondzene empilweni. Siyevana bazalwane. Kukhona umfati lapha eBhayibhelini lesiva ukuthi wanikela waze wakha likamelo akhela umprofeti. Lo make siva ukuthi bekagijima umncintiswano wakhe but in the family bekagijima umncintiswano wakhe. Akashongo ukuthi hawu bantu abangibambisi wathi commit ukuthi ngitawukwenda lokhu kwami nale kumele ukuthi ngikwende. Nale kumele ukuthi ngikwende. Angifuni kumela lomunye ngoba angimathi agenda yakhe injani ebazalwane. Angimathi uphethe yipi agenda lomunye. But ngiyayadi mina leyo lengiyiphethe lesembi kwami. So netincumo lesitithathako dithathe ngoba
unemncintiswano lo sembe kwakho. Awubati labanye abantu baphikelele phi. Kubasefeso 5 verse 18 lithi ningatsakwa ngobe kuvela kuko inkanuko kodwa gcwaliswani ngamoya. Gcwaliswani ngamoya. Mangabe uhamba la edolobheni lakithi kumathapha uyafika lapha ka-engine noma total uyetha petrol uhamba line ubona wecala wetha 50 emalangeni ubona wesibili wetha 60 ubona wesithathu wetha 50 ngani wena uyeJozi bese nawe uma ufika uthi hayi nami ngifakeleni 50 ngeke ufike la uyakhona. Lo 50 ugood to walk around, to drive around, but not for a long journey. Naze kugcwaleni ngamoya. Livi lenkosi lithi asihlabelele, asithandaze, masenda njalo sivula lesitulutulu sethu ukuthi sigcwale ngamoya. Ngiloyo uvula lithange lakhe, ungabese ubuka lomunye, kuthi lomunye wenta kancane. Lona ke ngathi uyaphapha ngeke ngento njengayo. Ngiloyo uthi inkosi gcwalisa mina. Ngiloyo uthi vulela lithange lakhe. Ngiloyo uthi vulela lithange lakhe, ungabuki lamakhelwane ngoba awumati ukuthi yena uyapi. Awumati uyapi. Awumati uyapi. Mangabe uthi inkosi ngigcwalise uguce phasi, mangabe uyakhala ukhale, mangabe uyagitsa ugitse ngoba uthi inkosi lithuba leli lingakavami ukuthi ngibe nalo ngoba kumbe ngitakanye esontweni evikini. Mabangakukhanza ekhaya uzubazuba ikakhulu thina bobabe sometimes angibeke kanjalo. Kumbe ngeke bengiso sonke isikhathi. Mabangakukhanza ungibabe uzubazuba kumbe ukhala netinyembeti lekhaya kungendeka bonke babuke bakhale. Abathi ngesibakhalelani ngoba ungumholi vele. Babuke sisho ukuthi kunemadima babe labhekene nabo. But mawula kubalance kude umntwana lokubuka emehlweni la ukuthi babe kunjani lamhla la divule wena ngoba kungendeka ubete lelinye lithuba ebugcini beliviki kane udzinga petrol ogcwele. Udzinga petrol ogcwele. Kuze ukuthi mawukhuluma kuloko lokungendeka kukuchukulude, mawukhuluma ukhulume kumoya longcwele. Athi moya longcwele thethelela noma bese uthi ulanza bhusha moya athi thethelela. Why? Ngoba ubhodla lokudlile. Ngeke ubhodle kudla lokuhosha ngemakhala. Ubhodla lokudlile. Mangabe uvule inhlito yakho ukuthi kusahlatshelelwa ngifuna kulibamba lelo thuba ekuhlabeleni. Kusanikelwa ngifuna kulibamba lelo thuba. Ngifuna kuvulela moya longcwele enhlitweni yami. Angifuni kuphuma njengaloku ngenile. Ngifuna kuphuma ngigcwele. Ngathi ukuthi ngilungele kubhekana nanoma ngiphi giant. Kulokugijima ke bazalwane yini lena liBhayibheli lithi kungasihlupa kulomncintiswano. Libeke ngekuthi sisagijima asigijime ngekuqinisela kulomncintiswano silahle lokusinzako. Yini lokungasesinza? Yini lengaba ngumthwalo lokungenda ukuthi kugijima kwethu singakhoni kundlula la kuthiwa asedlule khona? What will keep us stuck in our suffering and problems? Yini lengenda impilo yethu igcine ichazwa ngetinhlupheko lesidlula kuto kunekuthi thine sichaze ngemandla uNkulunkulu labonakale enhluphekweni but thine sedlula kuko. Kwekuqala noma kwekuqala kwekugcina lamuhla kwekuqala yipride kuthi gcaba kutati noma kutatisa angathi ukuthi ngiliphi leli kahle kakhulu but nje khona lapho. Bese ke ngisasho lokho
etikhatsini tekugcina libhayibheli lithi kuyaba tikhatsi letimatima ngoba abantu batawuba proud, abantu batati igcabha. Lokuthi igcabha sekwenta ukuthi kuphendvuka akusika ngako lulwimi lwetikhatsi tekugcina, ngoba ngekwembhalo tikhatsi tekugcina tikhatsi la khona bantfu bafuna lokutabachaza, hayi lokutabahlaba baphendvuke. Etikhatsini tekugcina bantfu batawufuna kuba motivated, bantfu batawukwenta tintfo letingasikahle embi kwaNkulunkulu bese bathi ngilokuthi I was demotivated, ngidzinga imotivation. Imotivation ayikhulumi ngesono sakho. Imotivation ithi lolu bonza lolusembi kwakho lutawukuwa, ayisho ukuthi lesono lesikuwe kumele wena udile naso. Lokhu ke kwenta tikhatsi tibe matima ngoba mangikhuluma kufuna ngalesinye isikhathi nami kumbe ngidatikhanza ngikulist angati kumbe vele ngikuyo ilist yebantu lekuthiwa masifuna labatasichaza asimthole uPastor R, ngoba tikhatsi tithi bantu bayawufuna labatabachaza. Manje uma ngabe nami sengingachamuki ngeligiya lekuchaza abantu ngiyaphuma kulist, ngiyaphuma kulist. Nami sekumele ngihambe ngeligagaza, nami angitati ngithandaza mihla ukuthi Nkosi uyathi angitati somandla ukuthi ngikuyiphi list, ngikumaphi emabhuku. Emabhuku ekuimpressa ekuchaza abantu, ngikhulumela ukuthi kube kahle kubantu noma ngikhulumela wena yini Nkosi kubantu bakho, noma ngikhulumela wena Nkosi, ngoba ngiyakholwa ukuthi ngakhulumela uNkulunkulu bantu baNkulunkulu batawuphumelela, but ngakhulumela abantu siyawuya kanye kanye ezogweni nabo entweni uNkulunkulu langatifaki kuyo mangabe ikhonela ukuthi isichaze. Le pride ke ngulenye yetintfo utsinza umthambo lobuhlungu, indzaba yepride kuthi igcabha, kuthi igcabha. Kuze sihambe kanye kanye. Not long ago sesikhashana ngiliva leli phimbo, but ngaliva liphike kuya ngekukhula enhlitweni yami. Liphimbo le angikalitsanzi kahle ngoba bekuliphimbo leli confronta mine, liphimbo lelicondzene nami ngalendzaba yekuthi igcabha. Leli phimbo lelithi uyathi Richard uyathi igcabha wena, you are proud. Awucabangi uyathi mangatshelwa ngumuntu ukuthi uproud ufuna kumbuyisa kahle ukuthi awungitshele kahle, awusho ukuthi uqala kuphi, ungisayiza ngani, yeah, ungisuke ungenelana nanjani nami. Inkinga ye-pride awuyiboni kuwe but ubabona bonke labanayo. Nayo inkinga ye-pride, bonke labadvalile ya nalo lenye lelikahle, bonke labadvalile uyabati kude langa la uma khona embi kwalabanye uthi niyathi ekuthini ngithwalile, ngiyatichenya, ngiyatatisa. Ngisekuwo lowo mshikashika ke bazalwane, ngisengakaphumi ngoba ngikhanze ukuthi yi process. Uma ngithola lo mbiko
enkosini kuthi uyathi kuthini, you are full of yourself, ugcwele wena. Kwaba ngathi ngingakhasa ngematholo. Ubona ngani lokuthi ugcwele wena? Ubona ngani ukuthi uyaticapha? Ngifuna ke naku lesitawuhamba nako 1 lesitawuhamba nako namuhla. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utakusita ukuthi kwekucala uphume utibona ukuthi awukathwala ufile. Ngifuna uhambe utibuka phasi esibuko kube bekunesibuko ngale but ungeda ngala ngaphambili masiphuma utibuke. Utibuke. Kuthi waze wathwala. Waze wathwala. Ngingakasho ukuthi ubona ngani 3 things. 1, ingoti ngepride ukuthi yendlulela kuwa. It comes before distraction. Ungakawi ipride iyamanifesta. Iyamemetela ukuthi nangu awa, nangu awa, nangu awa. Kwesibili, ipride isinengiso kuNkulunkulu. Isinengiso kuNkulunkulu. It's an abomination to God. Ipride isinengiso kuNkulunkulu. Kwesithathu, Isaiah 63 verse 10 uthi noko bamhlubuka batsabukisa moya wakhe longcwele. Ngako ke wagucuka wabasitha sabo, yena cobo lwakhe walwa nabo. Walwa nabo. Ipride yenda uNkulunkulu alwe nawe. KuJakobe 4 verse 6 kodwa uNkulunkulu wephana ngemusa lomkhulu. Ngako umbhalo uthi uNkulunkulu umelana nalabaticabhako, kepha labathobekile ubapha umusa. Ipride kudvala kwenda uNkulunkulu amelane nawe. Kwenda uNkulunkulu amelane nawe. Kwenda uNkulunkulu amelane nawe. Ipride yenda uNkulunkulu amelane nawe. Ipride yenda uNkulunkulu amelane nawe. Baba Ngwenya ngicela utela. Ngicela utela bhuti wami jana lelincane wota nalo Ngwenya nalo lelincane nje nale. Yeah. Please come. Ipride yenta uNkulunkulu amelane nawe. Ngicela ume lapho Baba Ngwenya mani lami kanami ngibani igama lakho? Haleluya Siphephelo Dlamini. Ngifuna ke Siphephelo Dlamini ufuna kuhamba uyothatha nesa speak uyeva. Ngifuna sonzela Ngwenya. Umelana naye wena. Hamba ke mngana. Pride wonderful naze nangidlalela kahle. Thank you mnganami. Pride uyambona giant Ngwenya. Uyawuhamba wafuna yonke indzawo ama breakthrough. Mangabe uNkulunkulu amelane nawe, you will break off and not break through. Ngowe lotivisa buhlungu ngepride yakho. Ngoba uNkulunkulu umelana nalabaticabhako. Umelana nalabaticabhako. Uyawubatha uyawukhwebula ekhaya ekamerweni lakho. Ubathi uyawukhwebula entsabeni. Ubathi uyawukhwebula kuphi. Nothing will khwebuka. Why? uNkulunkulu umelene nawe. uNkulunkulu umelene nawe. Ipride
ibeka uNkulunkulu ukuthi akamelane nawe. Kukhona la utawumangala khona ukuthi yini into tami atiphumeleli. Yini into tami angichubeki. There is no progress. Uyambona lo. Uphishanekile onke malanga, unemaphelekeqe onke malanga. But there is no progress. Ayikho incubekela phambili. Why? uNkulunkulu umelene nawe. Ngitho tingoti leti ngi-3 leti hambisana nepride. Ngicela sibabonge. Thank you very much. Now, how do you know? Wathi ngani ke ukuthi lesilwane lesi sesikuphethe? Wathi ngani ukuthi lesilwane lesi sikuphethe? Nami sibuko sami ke bazalwane lapho ngitibone khona ngathi khanza khona noma ngeke ngisho ukuthi ngu1 2 3 kepha ngikhanze ngathi ngiyilo ledlelo leli la ngisola kulo uNkulunkulu. Kwekucala lobona ngako, you question what God says. Genesis 3 verse 1. Genesis 3 verse 1. Inyoka yabuta yathi ngabe vele uNkulunkulu ushido yini? 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 Uba nembuto ngento lesevini la uNkulunkulu. Uba nembuto ngento leshiwo nguNkulunkulu. Uba nembuto ngemiyalo lokliye waNkulunkulu. Ngalama emagama uba nemcondo wakho esikhundleni sekuba nalomcondo loshiwo uNkulunkulu. You question what God says. Ucala ube nembuto utihlathisise tinto taNkulunkulu. Ucabange ukuthi because you know, therefore sewunelwati lolungcono kunaNkulunkulu. Ngenxa yelwati lonalo. You question what God says. Number 2, you think you are unique, no one understands you and no one understands your gift. Uticabanga ukuthi wena uhlukile bantu abaku-understand. Bantu abaku-understand. Bantu abaku-understand. Mine bantu aba-understand isipho sami. Mine bantu abang-understand. Uyayibona ilevel yakho, yilevel yalapha kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu vele asim-understand siyamkholwa. So nawe sohlele esitulweni sinye nasomandla. Mina bang-understand, va eceleni kwasomandla. Mina bang-understand, sipho sami abasi-understand. Pride. Pride. Kuba sePhilippi sahloko 2 verse 3. Base Philippi sahloko 2 verse 3. Ningendi lutho ngembango nangeluthumo lwelive. Kepha ngekuthobeka nishaye kungathi labanye bakhulu kunani. Nishaye ngathi labanye bakhulu kunani. But i-pride ithi wena umkhulu kunabo bonke ngiko bangak-understand. I-pride. Number 3. I-pride uyibona ngekuthi ube concerned, ubeke phambili buhle bakho kunebuhle nelidumo lwasimakazi. Kutigcabha, umuntu lotigcabhako utibeka yena phambili. Umuntu lotigcabhako ufuna kwenta tintfo ngoba ativa kutsi utiva akahle, utiva uyakhona. Umuntu lotigcabhako ngalama emagama akafuni kuhlaziseka, uprotecta iglory yakhe.
uprotect inkatimlo yakhe. Ufuna kuvela akwati kwenta tintfo langakwati angeke ethembe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyongisita. Ufuna kuthathisa kuye ukuthi angakhona yini, utawuba njani embi kwebantu. Ucabanga kakhulu ngekuhlaziseka kwakhe than kucabanga ngekudumisa uNkulunkulu ngaloko lakwentako. Number 4, umuntu lone pride ucritical, uyacomplaina, akenetiseki, uyatigodla, akati commit ekwenteni lokho lokufanele akwende, kepha uyagodla emandla akhe, agodle sipho sakhe, ikakhulu mangabe ngeke athole lidumo nengatimulo. Uma kungeke kwatiwe kuthi aw phela nisibona sinje kwenza ubani. Uma ngake kude lokutawumenta ukuthi ashayine kuthi kube besingenaye lo ngaba sinako lokho. Niyeva waze wasithinta wasinyakatisa, ufuna kuvakale. Mangabe le platform ingavumi ukuthi utawuvakala abukhona bakhe, thulile. Ngoba ngeke athole lidumo, ngeke ashayelwe tandla. Ufuna kwenta intfo ngoba utawurecognizewa ukuthi kungenxa yakhe. Kwasho ingoma yathi kungenxa yakho Jesu. So pride ina Jesus longuwe but ubhacile. Uthi umlomo glory to Jesus but inhlitiyo ibithi glory to me. Pride. So nami ke ngilithethe lo hambo lolungcwele bazalwane, ngahambe ngibona ukuthi okay, kahle Richard uyaticaba. Richard uyaticaba. Kwesihlanu, a proud person, ake ngifunze ngalesi ngisi. A proud person sends a silent medalux. A proud person is moody. Niyayathi silent medaluk. Ngileliso lelisibhamu. Elithi uyi. Ngileliso nje loliphosa umntana haphe ekoneni. Ulithi uyi. Umshaye ngaleliso naye ashwaphana. Shaya ngeliso, shaya ahambe kancane. Umshaya ngafuni ukukhuluma lutho emva kwaloko. Stop nonsense. Umthi uhuye. Phembe thwana uyafumba. Uthi fu. A proud person sends a silent medaluk. Uneliso lelibulalako, ngimabulala hleka. Umntwana bantu. Number 6, a proud person feel what they have to say is more important than everyone else's opinion. Umuntu lone pride ufuna kulalelwe yena kuphela. Konke kwalabanye akusho lutho. Sewushito kuthi akube kanje, akubhekwe kanje, akavumeli labanye nabo basho. Kuthe ngabe bona bakhethane babonane. Pride ithi sewushito umlomo wami. Sengishito ukuthi akube nje. Khumbula, pride becomes before a fall. Kuthi capha
kwendlulela ukuthi sewutawukuwa. Kuthi capha kwenta uNkulunkulu alwe nawe. Kuthi capha kusinengiso phambi kwaNkulunkulu. Kuthi capha kwenta umcabango wakho kube nguwona mcabango longaphikiswa. Your opinion kumele ilandzelwe nguye wonke umuntu. Number 7. Sithola sibonelo kuHezekiel sahluko 28 verse 1 na 2 lithi kwefika livi lasimakathe kimi lathi ndothana yemuntu shano kumbuso waseThire uthi naku lokushiwo inkosi simakathe ithi ukhuluma ngekuthi capha enhlitiyweni yakho. Ukhuluma ngekuthi capha enhlitiyweni yakho. Ngalama emagama number 7. Number 7 umuntu lonekuthi capha, umuntu lodvalile, umuntu lotatisako. Ungumuntu lobinzile emlonyeni kepha enhlitiyweni yakhe uyakhuluma. Ukhuluma lokungahambisani naleli qiniso. Umuntu lonekuthi capha has a silent rebellious spirit. Lakhuluma enhlitiyweni yakhe aplane emasu to bring division. Sathane inkinga ngepride awubi wedwa utheka labanye. Na Sathane makalwa phambana nemdali watheka labanye. They rebelled against God. Silent rebellious spirit. Umuntu lone pride ukhuluma enhlitiyweni. Emlonyeni kungenteka athi amen but enhlitiyweni uthi uyathi udlala ngathi. Enhlitiyweni yakhe unemaplane unemicabango leminye exactly lephambene naloko uNkulunkulu la kushoko. Number 8 kumaHebheru sahluko 13 verse number 8 hloniphani baholi benu nilalele imithetho yabo ngobe balinza imiphefumulo yenu bangaphumuli njengobe bayawutilanza ngayo. Nanenda njalo nibasita umsebenzi wabo batawenda ngekujabula hayi ngelusizi ngobe nani kungeke kunisite lokho. A proud person umuntu lodvalile akatithobi ebuholini. A proud person does not submit to authority. Umuntu lonekudvala lonekutatisa akafuni kuba accountable ngesikhathi sakhe ngelikhono lakhe sipho sakhe ngemcebo wakhe. Ufuna kwenta njengaloku Eva nanjengaloku abona. Ngesikhathi sakhe ngibani ongangithinta ngesikhathi sami ngemcebo wakhe ngibani ongangitshela ngemcebo wami ukuthi kumele ngenteni. Ngelikhono lakho akanenzaba ngelikhono lakhe akasi accountable. Umuntu lonekudvala akatithobi ebuholini ngoba ungumholi wakhe. Kwasho bazalwane nami ngisekhathi bahlabela bathi yenta mathanza kulendzawo. Umuntu lodvalile wenta mathanza. Umuntu lodvalile wenta mathanza. Umuntu lodvalile wenta mathanza ngesikhathi sakhe ngemcebo wakhe ngelikhono lakhe wenta mathanza. Akafuni kuba accountable kude la afuna kubika khona avete khona likhono lakhe siphiwo sakhe kuthi eluseke kuleyo ngcingwana leyo. Umuntu lonekudvala lonekutatisa akatithobi ngaphasi kwebuholi. Number 1. Number 9 Taka sahluko 13 verse 1
Indodana lehlakaniphile iyayithatha imiyalo yeyise kodwa setheleli asiyemukeli imiyalo. Proud people never accept criticism because they think they are perfect. Umuntu lonekutatisa, umuntu lonekudvala, akemukeli ngesikhathi kungathi kukhona lasolelwa kulungiswa kuko. Akavumi ukuthi kube khona lomsolako. Why? Ngoba ucabanga ukuthi lokhu la kwendako yena uNkulunkulu akudzingi kuhlolwa ngulomuntu. Akemukeli kucondziswa. Number 10. A proud heart or a proud person is not concerned with serving when they will not receive recognition. Kucishe kuhambisane nanaleya lengilishito lapha. Mangabe angeke abongwe ngendlela le special, umuntu lone pride akafuni kufukuza. Mangabe kungeke abongwe ngendlela le special. Bese number bani 11. A proud heart never accepts to be wrong. Genesis sahluko 3, verse 12 na 13. Ngesikhathi sekonakele, uNkulunkulu uyambita Adam na Eva. Ngesikhathi sebatilanza athi uNkulunkulu konakale kuphi? Kude lowemukela kuthi kungenxa yami. Awuve. Genesis 13, 12 na 13. Adam waphendula wathi ngulomfati. Nisekhona enkonzweni? Basekhona boba labasho nje? Hayi wafa Adam, wafa nalo lolukhwekhwe lakhe bazalwane. Adam ngesikhathi sokonakela athi uNkulunkulu kwende njani? Adam wathini? Khulumani ngathi kubhalwe eBhayibhelini. Ngomfati. Mangabe uhlele eceleni kwakhe emkhoma ngiyadlala. Cancelled. Ngulomfati. Ngosi ngilala la ngikhona khona ngubani? Ngaba ngikho la kuba kusiye. Tsaneni ngilendvodza. Adam ngalawa amagama umuntu lone pride akemukeli ukuthi yena kungenteka wrong. Akemukeli umuntu lone pride akavumi akacabangi ukuthi yena wrong. Cabangi bonke abantu ba wrong except yena. Except yena. Yena udiva a correct 100% sonke isikhathi nongenishile. Yena uphasa ngaso sonke isikhathi. Number 11. Number 11 noma 12. 12. 12 say conclusion. Number 11. Naike sephetho. Sephetho sithi ke siphila kuleti khathi la liBhayibheli lishito khona ukuthi bantu batawuba boastful, bantu bataba ngabatichenyako, bantu bataba ngabathwalile. Ngalama amagama batawubuka bathi akusinzaba yakho. Bano mawubatsinza ngeliciniso laNkulunkulu. Kungenteka labanye bathi ungenelana njani, ungenelana ngani nenzaba yami. Iyekele le ngeyami. Bantu they will have an independent spirit. Labangafuni khona kukhulunyiswa kuze lokungahambi kahle kutawulo. Angicabanga ukuthi siphila kulomhlaba angeke yini kwendeke kube khona lokungahambi kahle. Ngiyakholelwa ekuthenini tintwe letinengi
noma ngingumfundisi ngithandaza kanganani kukhona tindlu engitathanza tingahambi kahle kepha uNkulunkulu ufuna ukuthi ekungahambeni kahle kwetindvo one kube khona nakule kuthiwa i-repentance kube khona kuphendvuka kuphendvuka akusiko kuphakamisa sandla uye e-altare kuphela kepha kuphendvuka ukuthi uyathi ngingene ngananga umnyango nawo sengibonile ukuthi bekungakafanele ngingene ngala bekumele ukuthi ngingene ngala angeke ngisaphindze ngingene ngala kuphendvuka lokho kuphendvuka kuhambisana nalokuthi ngiyabona lokhu bengingahambi kahle kuko nyalo sengingenela indlela yokukulungisa akusiko praying it away akusiko ukuthi Nkosi ngiyaphenduka Nkosi vela ngeni kahle vele ngitidlile lethi shumbabe ngiticala eminyakeni ophelele ngitigugudza ngoba simo besingalungi kahle you never explain the reason why kuphendvuka ukuthi Nkosi ngitidlile tishumi to come kusukela nyalo ngeke ngiphume ngalomnyango ngakade khokhe uthi Jesu ngalelinye ilanga well bengibekisa ngaloko bazalwane but kuliqiniso uthi Jesu ngalelinye ilanga anikafunzi yini lokushiwo nguMose emthethweni nako ke la inhlitiyo yami icala ishayeke khona noma etintweni letiningi letifike tishaye inhlitiyo yami kungesikhathi Jesu athi anikafunzi yini lokushiwo nguMose emthethweni akasho nesikushiwo uNkulunkulu uthi kushiwo nguMose uthi kushiwo nguMose what a man Jesu uphakamisa ngisho Moses noma angetulu kwaMoses kepha uthi anikakufunzi lokushiwo nguMoses kwangathi kufunza kwethu bekungete kwasenda sa understand too much sathi hayi la bekukhuluma Moses mangabe inkosi yasezulwini yafike yakhotha lokushiwo nguMoses yafike yathi thoba yathi Moses akabhalanga liphutha yathi hlolani athi bekunganjalo ekuqaleni mabaphikisana ngendzaba yekwehlukana wathi bekunganjalo ekuqaleni wathi Mose uze usho nje ngenxeba olukhulu benhlitiyo yenu akasho ukuthi hayi Moses ukuthi bekangakhanyiseleki kahle who are we ukuthi lamuhla singaba ngilabakhanyiseleke kakhulu kwedlula Jesu ucobo lwakhe lo wathi thoba ngekwemukela lokubhalwe ngulomunye noma bekwembule yena futhi Jesu akasho ukuthi hayi Moses bekembulelwe ngimi bathi nje uthi Mose masifa sicebe nanale yaliphoya lwenkosi mabafika ngale sekakhala lo athi hawu Nkosi thumela umuntu emhlabeni ezulwini kwathiwa abalalele labakhona emhlabeni lizulu linenthobeko yekuthi umuntu lo la emhlabeni lokhulumela yena liyamhlonipha lizulu bekungakamele thina sikhombise a better understanding ukuthi mina bangi-understand mina ngehlukile mina ngi-unique lizulu lithi mawehluleka kuthi thoba lala ukhona khona nothing shall lift you up kude lokudakuphakamisa kuphendvuka kuhambisana na John 2:5 noma yini la ishoko niboyenda that's a repentant heart yinhlitiyo angiyathi ungayithola inhlitiyo lenekuthi thoba nekuphendvuka kanje noma yini la ishoko nibokwenda noma yini la ishoko nibokwenda noma yini la ishoko nibokwenda kube besingakhanza indvodza lengangawe ukhanze ikhaligusha ngiyabekisa ithi likha leligusha ithi uNkulunkulu uthi te angilike
noma yini la ishoko anokwenda. Futhi ungahambi uchaza ukuthi hey angathi uShito Simakatsi wathi Uncle Gusha. Baphi bantwana bakhona. Uphi umkakho ukhona but kusho uNkulunkulu wathi Uncle Gusha. Noma yini la ishoko nibokwenda. Mawenda njalo utibeka esimeni semangaliso ukuthi yini la yendako ngemuntu lotithobako. Yini la yendako ngemuntu lotithobako. Kubehluleli sahluko 16 mawufunza kusuka ku26 mata ubuyiselwa emandla Samson wawabuyiswe simanga wathandaza but kunengcenye lenye yekuthobeka emthandazweni wakhe ngoba kusene kwendeka uthandaze but ingabikho inthobeko wapractice inthobeko kanjani wacela umfanyana bekasisebenzi a slave a servant wamcela wathi ngicela ungibambise emaphilers lasimiselendlu wacela sandla salomunye lona lamcela abengazange asashaya abantu ngemhlathi wembongolo beka ne-experience Samson ukuthi mina ngesikhwahla mina ngishaye 1000 ngemhlathi wembongolo ungangitshelani wena mfana kepha Samson wathi mfana wami ngibambe ngesandla nyalo la ngikhona khona I need someone to help me ngidzinga lo ngangisida lona lamcela beka ngenawo emandla labekehlela kuye njengaye bekete lwati ukuthi emandla makehlela kumuntu kwentekani abengenako lokho kepha wathi thoba wathi nyalo ngitawucela umuntu lode emandla lenginawo angiside angathi ke uNkulunkulu ekuhambeni makangibeka ekoneni kwasho bantu angathi malikona but makangibeka kule ngcingwana le nako kani khona liclass lebengikulo kuleli class sesiyehlukaniswa siyehlukaniswa siba bathathu sekuthiwa sitawu counselana sikhanselana mbamba phela hayi kudlala nje counselana mbamba manje mina mangilicala le class ngasho ukuthi ngingipastor kuleli class kude pastor but sekufuna ngikhanselwe ngilomunye la kuleli class lolo wangithatha liclass ungimake lo make akana experience yekushumayela mine more than 21 years ngingipastor about 25 years ngingipastor sekuchamka umuntu longena experience utokhansela mina athi baba R.Dlamini awungichazele lisuku lwakho lohambe njani yini tinkinga lobhekene nato awucabanga the whole pastor esikhundleni sethi yena ngawutshela mina emgcotsho wasemandla kumele mina ngethembe nangu umuntu kulesikhathi kuthi yadlo umuntu utangisida kulokunye ke la ngikhulumisa kona mase siyawucetha ku session yethu wathi uyathi mangibuka ngibona ngathi ubhizi kakhulu lokuba busy kwakho kukucedzela i-energy ungasakwendi lo lokufanele ukwende ngoba ucabanga ukuthi mawenda lokunengi wenda kahle ngane udincisha wena emandla ekuthi wende konke uNkulunkulu afuna ukuthi ukwende ake sewube nesikhathi sa Richard ake ube nesikhathi sakho la uhleti ungendi lutho khona ungathandazi nangenhlitiyo uhlale uphumule uthulele ubuye kuwe utive wena kwabita ukuthi ngithatha i-instruction from umuntu longena experience ku ministry uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uyangikhumbuta ukuthi uyathi ngingakakusidi ngeke usidakale kumele ngubeke esimeni la utawukhona ukuthatha i-instruction umuntu lomncane nangesigaba kunawe kwangathi uNkulunkulu angakubusisa ngekuthi ube nendlebe yekuthatha i-instruction
learn to take instruction. Funza kuba nendlebe yekulalela umuntu. Kumba kamuva moya njengawe. Kumbe wena umuva kuwe sekuvuleka lizulu. But ake ufunze kulalela lomunye umuntu. Le kungendeka uthunywe uNkulunkulu kuwe for such a time as this. Lotakubamba akuniketa direction. Uthi omasila sishona kanje. Masila naku lekufanele sikwende. Ake ufunze kuhamba ngekuyalwa. Khumbula, you are running your own race. Make your own decisions. Never go your own way. Ungahambi uyorizina uyocabanga kahle liqiniso uthi ake ngihlale sengifune ngoba le atmosphere lokuyo nyalo yekuva lelivi utabe ungekho kuye mase usekhaya. Mase usekhaya utawubuya uhlatiye bekathini lo uya bese uthola nemavesi ekuphikisa kani nyalo uva kwangathi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Ngiko kumcoka noma yini la ishoko ubokwenda. Futhi ukwende ngalesikhathi ufa kuthi uNkulunkulu ukhuluma nami. Kulesikhathi lesike bathandekayo. Naku lengifisa sikwende. Kunelivi lelithi uma nivuma tonoteng lomunye nakulomunye. Jakobe 5:16. Ngako ke vumani tonoteng lomunye kulomunye. Ngifuna sithatha ngekuthi vuma nakuya lokuthiwe kuyasigigilitela. Vuma naku lokwesinzako kumba kusiso sono but kunendwe lekwesinzako lokwenda kugijima kwakho kulomncintiswano kube netihibe. Lithi vumani tonoteni lomunye kulomunye nithandazelane kuze nitewuphiliswa. Kuze nitewuphiliswa. Kuze nitewuphiliswa. Ngifisa uexpose ungcunule uvete ebaleni loku ngumthwalo lokwenda ungagijimi kahle kulomncintiswano lomiselwe wona. Ngoba kuvuma sono kufana nekuthi ubeka ebaleni lento beyinkinga ngekwembhalo lethi vumani tonoteni kulomunye nalomunye. Alisho nesidivume uNkulunkulu lethi divume kulomunye nalomunye. Ngosi mine inkinga yami kule pride ngulokuthi angithathi umyalo kulabanye. Mine kudvala kwami nje Nkosi kungalapho. Mine ngihlele esihlalweni nawe simakathi. Akukho nje lomunye losho lokuthite kimi. Mine Nkosi kulolu hambo kulomncintiswano lengubona kahle lokusebaleni ngami ukuthi kuyangesinza ngibuta tindlo letishuwo nguwe evini lakho. I question what you are saying. Ngihumusha tindlo takho ngendlela lefeva mine. Ngiphikisa liqiniso lakho ngoba kunendlo lengivangaza ukuthi hayi isho kanje. Ngiko ngiphikisa lokho lokushuwo nguwe. Nkosi naku lokungumthwalo wami ngingene ngalomnyango. Ngilalela lokushuwo ngimi kepha ngifuna kuphuma ngalomnyango. Ngiphenduke ngithathe indlela mbamba lengeke ngibuyele ngayo emuva. Sivale emehlo ethu. Ngifuna ube nepen so ungayithatha njani ipen nephepha kanti uvale emehlo. Ngifuna ukuthi kulesikhathi as you pause ucabange yini lele kwesinzako wena. Ngiyakholwa ukuthi nyalo ngamoya waNkulunkulu lokuwe sewubonile ukuthi wena kahle kahle udwalile. Wena kahle kahle uyatatisa. Wena kahle kahle usesihlalweni kunetindlo letikhuluma enhlitweni yakho letiphambene neliqiniso lelembulwe uNkulunkulu. What are you saying in your heart? You have a deadly eye look. Uyabulala ngeliso lakho. You are so proud. You are so full of yourself.
Kepha uNkulunkulu usipha lithuba lamuhla uthi kuze ngisuke endleleni yakho ngingalwi nawe dithobe ngephansi kwesandla sami lesinemandla. Uthi uNkulunkulu, I'm going to lift you up. Ngita kuphakamisa. Kude umcotshwa kude umthandazo lo ngakuphakamisa mangabe uNkulunkulu amelene nawe. Ngosi mina ezibanibani ngifuna ubhalele ibito lakho ubhale inombolo yakho Nkosi. I want to be accountable kunayi area nayi la ngingakulaleli khona. Ngifuna Nkosi ungisithe ngemagama lamathathu noma lasihlanu ubhale ukuthi Nkosi mina naku la ngibambeke khona. Nangilocucuza wami lengifuna adzilike lamhla. Naku lokhu lengiphenduka kuko lamhla hayi ngekubhala ephepheni nje kepha ngendlela lensha lengikhetha kuyithatha lamuhla. Babe longcwele kusabhalwa nyalo lo lokubhalwe enhlitweni sikhokhela kunaleli phepha. Ngiyacela ukuthi manje longcwele agcizelele alethe ukukhanyiseleka kube nguye lo senda sibe nekuphenduka mbamba. Lamuhla kube lilanga lekuphenduka. Lamuhla kube lilanga lendlela lensha. Lamuhla kube lilanga lekukhetha kuthi Nkosi noma yini lo ishoko ngitawukwenda. Noma yini lo ishoko ngitawukwenda. Noma yini lo ishoko ngitawukwenda. I will stop questioning your word. I will stop explaining to my favor. Ngitawukhawula kuchaza imibhalo ngendlela lechaza mine, ngendlela leyenda mine ngive ngimnanzi. Mangabe kubita kuphenduka lamhla Nkosi ngithatha sinqumo sekuphenduka. Kulelo phepha ubhala libito lakho. Kulelo phepha ubhala inombolo yakho. Kulelo phepha ubhala lo mthwalo wakho lokwenda ukuthi ube sesihlalweni njengaNkulunkulu. Lokwenda ukuthi uNkulunkulu abe sitha sakho. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Immediately uvuma kuNkulunkulu esikhundleni sekuthi abe sitha sakho nekuthi akuvumele uhambe uthathe uhambo. uNkulunkulu turns around to be your partner. Ubese uNkulunkulu uyabambisana nawe akakuyekeli ukuthi ihambele. Kepha uNkulunkulu becomes your partner. His hand on your hand. Sandla sakhe siba sesandleni sakho. Hayi ukuthi simelane nawe. Babe longcwele kusabhalwa ngiyabonga Nkosi ukuthi kugucuka sandla sakho lebe simelene silubonza kepha siyagucuka lesandla sesibamba. Hallelujah to Jesus. Sibamba Nkosi lesi sandla ukuthi sesingahamba kanye kanye ngoba sesinekuvumelana, ngoba sesinekutithoba. Babe longcwele, bless that heart. Thank you Jesus. As we make this decision today, kumbe Nkosi kuphenduka ngekuthi ngiyakwemukela lamhla bengisolo ngibuka indzaba yensinziso ngiyibukela phansi, bengisolo ngithi ngiyatikholelwa nje ngikahle, kepha Nkosi lamhla ngithatha kudehlisa. Angisikahle, ngifuna kube nguwe lo ngilungisisako. Ngiyaphenduka esonweni sami ngemukela Jesu njengesipho. Ngiyaphenduka esonweni sami sekuthi godla nekuthi cabanga ukuthi abantu kumele bangi-understande, kepha Nkosi ngifuna kwemukela liqiniso. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Uma singakhona kuhlabela ingoma lethi I surrender all, ngicela silethe lamaphepha la ngaphambili. Ngicela le basket lapho kwemukela ngemukela lamaphepha, kepha ngemukela inhlitiyo lamuhla lene kuthobeka, lene kuphenduka, lene kuphakanyiswa uNkulunkulu. Ngemukela inhlitiyo lamuhla lethi ngiyasibona sono sami, ngiyabona kwehluleka kwami, ngiyabona umthwalo lebe wenda kuhamba kwami kube matima. Nkosi ngekuphenduka kwami kufanele ukuthi ngitheka wena ukuthi ube sesayidini lakami. Konke lokumelene nami kube ngilokumelene nawe. Konke lokusitha sakho nami kube sitha kimi.
Kepha Nkosi ngiyesaba mangabe wena umelene nami. Mangisitha sakho. Thank you Jesus. Ngisemukela Nkosi. Akube nekukhanyiseleka kuletho inhliziyo. Ngiyacela Nkosi ngamoya wakho longcwele nami unginike ukukhanyiseleka. Ngisafunza to join my heart with this heart that is laid open kunaleli altar. I will stand as a priest and as your servant to minister grace, to minister life, to everyone who says, Lord, ngilengisa Samson. Bengicabanga ukuthi ngiyabona ngibona. Bengicabanga ukuthi ngipowerful. I have lost power. Would you revive me? Ngivuselele Nkosi Jesu. Kuze ukuthi ngidawuthi mangibamba kube khona lokuwako njengaSamson. Thank you Jesus. To you be honor, majesty and glory. Thank you.